Poštovani gledalci, srdačno vas pozdravljamo na početku serijala dijaloških emisija Govorimo o mogućnostima. U tematskom fokusu 10 dijaloških emisija koje udruženo realizuju sva tri javna emitera Bosne i Hercegovine u saradnji sa UNICEF-om, a uz financijsku podršku USAID-a i Evropske unije, biti će prava i potrebe jedne od najugroženijih grupa bosansko-hercegovačkog društva, djece sa teškoćama u razvoju. Prije nego što predstavimo naše prve goste, pogledajmo zajedno promotivni spot kojim je najavljen zvanični početak kampanje Govorimo o mogućnostima, pridružite nam se. O djete drago. Bože srećuno. Stvarno žalostno. Šteta, baš je slatko dijete. Ne daj Bože niko. Grehote. O pojedinostima kampanje Govorimo o mogućnostima, pridružite nam se, kao i o rezultatima kvantitativnih istraživanja kojima su ispitivani stavovi Bosanaca i Hercegovaca spram djece sa teškoćama u razvoju. Razgovaramo sa našim gošćama u studiju. Florence Bauer, predstavnica UNICEF-a u Bosni i Hercegovini, te Saliha Džuderija, direktorica Odjela za zaštitu ljudskih prava pri Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine. Dobro nam došli. Gospođo Bauer, računice govore da svako 10. dijete u svijetu se suočava sa smetnjama u razvoju. Od brojke od 115 milijuna djece koja ne idu u školu, statistika govori da oko 40 miliona ima neki oblik smetnji u razvoju. Ipak, sagledavši u cjelini podaci ovakve vrste, dakle statistički osobama sa invaliditetom, a naročito sa djecom koje imaju razvojne smetnje, nedostaju ili se nerijetko podcjenjuju. Zašto? Hvala. To jeste jedno od pitanja kada govorimo o djecom sa poteškoćama. Podaci pokazuju samo dio stvarnosti. Jedno od 10 djece, kao što ste rekli, ima određeni oblik teškoće, ali kada smo uradili istraživanje u Bosni i Hercegovini, taj procenat je oko 7, odnosno manji od 7%. To vjerovatno pokazuje da djeca sa teškoćama nisu registrirana. Zašto se to dešava? Nalazimo se u situaciji gdje ima mnogo stigmatizacije djece sa teškoćama. Za porodice, za roditelje je teško i samima sebi to priznati, a još više im je teško da to kažu drugim ljudima, da imaju dijete sa teškoćama. Kada izađete na ulicu u bilo kojem gradu, u bilo kojoj zemlji ili evo nekom gradu u Bosni i Hercegovini, nećete vidjeti ni mnogo djece ili ljudi sa poteškoćama ili invaliditetom, zato što postoji tendencija da se takvi ljudi i djeca skrivaju u društvu. To je jedan problem sa kojim se susrećemo. Nisu registrirani u istraživanjima, u popisu i upravo iz tog razloga želimo pomoći djeci sa teškoćama da budu integrirani u društvo, a da bismo to mogli uraditi, moramo imati podatke. To je jedno. Ali valja i podsjetiti da je naša zemlja potpisnica Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom. U kojoj mjeri Bosna i Hercegovina ispunjava svoje obaveze iz ovog protokola? Dakle, Konvencija o pravima osobama sa invaliditetom postavlja određene standarde koji se na nivou institucija vlasti, naročito lokalnog nivoa, koji su prvi servis za usluge djeci, su obavezi da roditeljima pomognu u odgoju i obrazovanju djeteta i u njegovom uključivanju u obrazovni sektor, što znači da i osobe s invaliditetom, prije svega djeca, imaju i trebaju da uživaju pravo u smislu adekvatnog obrazovanja, pristupa obrazovanju, naravno pristupa i drugim javnim sferama života koji se odnose na rekreaciju, na sport, na slobodno vrijeme, što u suštini kad prevedete na jezik struke ili stvarnog, dakle, dešavanja, često nije dostupno svoj djeci. Zavisno od toga gdje se nalaze i zavisno od toga da li postoje takvi uspostavljeni servisi. I ono što je možda najočitije, dakle, roditelji koji imaju djecu s invaliditetom imaju jako malo pomoći od strane institucija sistema u Bosni i Hercegovini, tako da
dakle i oblasti obrazovanja, odgoja i podrške, dakle u njihovom rastu i razvoju nedostaje jako mnogo resursa koji bili na raspolaganju ovim roditeljima. Najčešće se pitanje invaliditeta svodi na materijalni dodatak, na invalidnost, na neke medicinske zdravstvene usluge koje u suštini bez obzira na probleme kojim se nalazi Bosna i Hercegovina relativno skoro većem broju djece se dostupne. Evo, dok govorimo o perspektivama gledanja na prave i potrebe djece sa razvojnim teškoćama u razvoju, UNICEF ih sagledava u okviru onog što se zove model socijalne inkluzije. Kako je ovaj model integrisan i protkan u kampanji Govorimo o mogućnostima? Načelo inkluzije navodi da i djeca sa teškoćama trebaju biti uključena u društvo. Studije pokazuju da je to bolje za djecu, ali i za cijelo društvo, a to je onaj dio koji često zaboravimo. Djeca imaju pravo biti uključena u društvo, a kada su, na primjer, ako imate dijete koje pohađa redovno obrazovanje sa drugom djecom, to dijete mnogo više uči o poštovanju, o drugim sposobnostima, o raznolikosti i cijelom zapravo bogatstvu čovječanstva i kako svi mogu dati svoj doprinos. Zato radimo na tome da djeca budu uključena tokom cijelog svog životnog ciklusa. Dakle, od samog rođenja i prije rođenja da imamo sistem i usluge koji će pomoći da roditelji dobiju one usluge i onu podršku koja im je potrebna. Ako imamo dijete sa teškoćama, da možemo pružiti ono što su potrebne usluge kada se dijete rodi i da već tada ima mogućnost da koristi takve usluge i bude integrirano u obrazovni sektor. Nekada ljudi kažu da treba da ide u posebne škole, ali to možda samo u nekim posebnim slučajevima, ali u suštini treba da budu djeca uključena u redovne sisteme školovanja, jer kroz kontakt sa društvom općenito i takva djeca mogu da razviju svoje kapacitete, da ostvare svoj puni potencijal bez obzira na svoje teškoće. A to može donijeti mnogo toga i društvu. Postoji različiti načini kako možemo sagledavati stvari. Kada ta djeca budu skupa, onda vidite zapravo koliko je to njima prirodno, koliko je to djeci prirodno da shvataju da su ljudi drugačiji. Neki ljudi vole nogomet, neki vole da se igraju sa lutkicama. Dakle, jednostavno to nam daje jednu dodatnu vrijednost i društvu i bogatstvo društvu. Još jedan izazov kada govorimo o socijalnoj zaštiti i uslugama u okviru socijalne zaštite. Porodice koje imaju djecu sa teškoćama moraju dobiti odgovarajuću podršku. Potrebna im je pomoć. Nije to uvijek lako i jednostavno. Treba im posebna njega. Moraju imati i recimo dnevne centre gdje će se pružati usluge. Tu djeca neće provoditi možda cijeli dan, ali dio dana i da tu dijete dobije odgovarajuću pažnju kako bi i roditelji dobili i savjete i znali kako se bolje brinuti o svojom djetetu. Dakle, to su sve usluge koje trebaju biti uspostavljene i koje mogu u potpunosti pružiti podršku djeci i porodicama. Kada govorimo o socijalnoj pomoći, važno je da djeca sa teškoćama dobiju financijsku podršku, jer znate, trenutno u Bosni i Hercegovini, ako imate određeni invaliditet, ako pripadate boračkoj skupini, dobit ćete određeni iznos, a ako ne pripadate, dobit ćete mnogo niži iznos i to je zapravo kršenje prava, jer poteškoće sa kojima se osoba susreće zbog invaliditeta su iste, bez obzira kojoj kategoriji pripada, tako da bi podrška trebala biti ista. To su neki od izazova sa kojima smo se susreli i koje smo pokušali riješiti kroz ovu kampanju. Govorimo o mogućnostima koju provodimo sa Evropskom unijom i USAID-om i različitim partnerima u okviru vlade. Prvi cilj je pokazati ljudima i
pokazati svim ljudima osobe sa invaliditetom. Većina ljudi nikada ili djece nikada nije imala priliku da bude u kontaktu sa osobama sa invaliditetom ili djecom sa teškoćama. Jednostavno da se naviknu na tu ideju, na njihovo prisustvo. Ljudi koji prolaze pored ovih billboarda, možda im je to bio jedini vizualni kontakt sa djecom sa teškoćama. Nije to puni kontakt, ali evo barem na takav način da se naviknu na njihovo prisustvo, da se podigne svijest o položaju, situaciji u kojoj se nalaze djeca sa teškoćama, šta ta djeca mogu uraditi za društvo i da uklonimo stigmatizaciju. Koji su najčešći vidovi diskriminacije djece, odnosno osoba sa poteškoćama u razvoju, kada govorimo o Bosni i Hercegovini? Vrlo je teško odgovoriti jednostavno na to pitanje. Ako govorimo o oblicima diskriminacije, možda možemo govoriti o tom da u skladu sa zakonima koji mi primjenjujemo u Bosni i Hercegovini, ova djeca na cijelom prostoru Bosne i Hercegovine uživaju jednaku zaštitu. Dakle, jednaku potporu, počev od primanja, počev do asistencije i usluga. Dakle, jer se primjenjuju različiti zakoni i dostupnost tih servisa je dosta upitna, posebno u nekim manje razvijenim sredinama. To je jedan oblik diskriminacije gdje nemate jednak oblik zaštite. Dakle, kad govorite o diskriminaciji, to je možda vrlo često što određene sredine i zajednice iskazuju veći stepen netrpeljivosti i nerazumijevanja prema potrebama ove djece. I ona je uvijek indirektna. Dakle, vi imate osobe koje trebaju odlučivati o pravima i uslugama prema ovoj porodici, prema ovim osobama i recimo prioritet u pogledu odlučivanja može biti sasvim drugačiji u odnosu na potrebe djeteta, tako da tada možete govoriti o skrivenim oblicima diskriminacije. Ili ukoliko porodica i dijete ne uživaju pravo koje im pripada u skladu sa zakonom ili nema sredstava ili se nađu neki izgovori, nema budžeta ili nije čak ni propis donesen, imate i takve situacije. Tako da kad govorite o prostoru Bosne i Hercegovine imamo različita područja u kojima možemo pronaći. Druga stvar, imamo i nepostojanje odgovarajućih servisa i usluga u oblasti zdravstva i rehabilitacije, recimo. Ajmo reći osobe kojima potrebni neki ortopedska pomagala, posebni stručnjaci koji moraju dati usluge, tako i djeci ne postoji u gradovima. Ali i značaj prenatalne dijagnostike čuli smo. Ono što u zdravstvenom segmentu, to je prevencija. Dakle, govorimo o i nekim preventivnim aktivnostima i ulozi zdravstvenog sektora u otkrivanju, dakle, ranom otkrivanju potencijalnih, dakle, situacija koje mogu biti predupređene ili medicinski pređene. To je jako teško reći, ja nisam iz te struke, ali osnovno je što možemo naglasiti zbog ove emisije jeste da je jako važno da sva djeca i majke budu izložene, dakle, odgovarajućim medicinskim pretragama ili pregledima koji bi na adekvatan način identificirali određene potrebe i možda u ranom rastu ili razvoju može se jako mnogo učiniti. U našoj narednoj emisiji upravo govorimo o značaju rane dijagnostike. Hoću da vas pitam još jedan statistički podatak, vaš osvrt. Procjenjuje se da je 67% djece koja su smještene u ustanove u Bosni i Hercegovini su upravo iz populacije djece sa poteškoćama u razvoju. Koliko je alarmantna sama činjenica da je ovo jedno od najviših procenata u regiji i da ima konstantnu tendenciju rasta? Ono što ne možete ipak porediti sa zemljama u regiji u odnosu na ekonomsko stanje u zemljama. Dakle, vrlo često roditelji zato što žive u takvom stanju, dakle, ekonomskom, pribjegavaju da djecu, dakle, povjere ustanova. Naravno, tu ima i stigme, i stida, i tradicije koja u nekim sredinama jednostavno ne prihvata takvu djecu i vrlo često roditelji odlučuju da takvu djecu smjeste ustanove, da ih skloni od pogleda. Dakle, to je ono što je, mislim, vrlo važno znati. Dakle, ne postoje specifični, specijalizirani programi koji takvim roditeljima pružaju podršku da se suoče s tim problemom. To je možda jedan od najvažnijih elemenata koji jako mnogo nedostaju u Bosni i Hercegovini, da roditelji koji naravno saznaju da im je dijete osoba s invaliditetom i da ono može biti posebno, da jednostavno imaju specijalizirane službe koje će im pomoći da to prvo saznanje ili življenje sa tim ili nastavak, dakle, njihove, dakle, daljeg života u smislu prihvate na najbolji mogući način i da ne donose, dakle, takve odluke koje bi značile da dijete trajno udalja iz svoje porodice
jer i takva djeca su najsretnija i najbolje se u stvari osjećaju u svojoj porodici. S druge strane, i kad odluče vrlo često roditelji da sami se brinu o djeci, ako nemaju opet drugu vrstu podrške i pomoći, onda zbog jednostavno, hajmo reći, iscrpljenosti psihičke i fizičke i ekonomske, često također na kraju donesu odluku o zbrinjavanju svog djeteta u odgovarajuću ustanovu. Imate i oni slučajeva gdje recimo u oblasti inkluzije, obrazovanju i sami roditelji žele najbolje za svoje dijete, a ono recimo ne može ni biti uključeno. Dakle, imate kontra efekt kad ljudi na neki način ne prihvataju mogućnosti svog djeteta pa žele više od onog što ono može, ili obrnuto kad znaju da dijete može više, a sistem ne prihvata da dijete uđe u neke normalne ili okruženje sa svojim vršnjacima bez obzira na njegovu invalidnost ili različitost od druge djece. Dakle, jako je mnogo situacija u kojima u stvari možemo prepoznati odgovarajuće. Spomenuli ste na početku nemogućnost zapravo komparacije stanja u Bosni i Hercegovini sa zemljama u regionu, prevashodno radi ekonomskih prilika u našoj zemlji. Gospođo Bauer, čine li teške ekonomske prilike u našoj zemlji začarani krug skupa sa poteškoćama u razvoju gdje siromaštvo povećava ranjivost prema teškoćama i obrnuto? Zasigurno da postoji direktna veza između siromaštva i isključenosti. Ako posmatrate poteškoće ili invaliditet, imate neke koji su urođene, imate neke koji se steknu kasnije, imate neke koji se mogu spriječiti. Dakle, iz te perspektive moramo posmatrati situaciju. Ako dijete nema adekvatnu prehranu, ne prođe proces imunizacije ili nema dovoljnu njegu, to svakako povećava mogućnost da bude kasnije slučajno sa određenim teškoćama. Ili ako nema odgovarajuće usluge ili odgovarajuću podršku, ako se radi o porodici koja je isključena iz društva, takve porodice često i ne traže takve usluge, na primjer vakcinacija. Ako poredite opće stanovništvo ili i romsko stanovništvo, samo je mali broj romske djece koja su vakcinisana. Tako da je za njih mnogo teže u stvari ostvariti pristup ovakvim uslugama. Ali postoji, dakle, prva veza u smislu prevencije određenih teškoća. Zatim imamo veze u smislu podrške koja se može pružiti djeci sa teškoćama i njihovim porodicama. Ako se nalaze u teškoj financijskoj situaciji, znamo da je to jedan dodatni teret za porodicu. Ako nemaju dovoljnu odgovarajuću podršku, bit će im sve teže i teže da se na odgovarajući način brinu za svoje dijete. To se može povezati sa ovim što je gospođa Saliha rekla u smislu broja djece koji se smještaju u institucije. Jeste, 2 od 3 djece u institucijama danas su djeca sa teškoćama. Zašto se to dešava? Zato što jednostavno porodice ne mogu izaći na kraj s tim. I ne treba kriviti porodice. Dosta je i prisutna diskriminacija i stigmatizacija. Oni ne dobivaju odgovarajuću podršku koja im je potrebna i na kraju odluče svoje dijete smjestiti u instituciju. Ali to je povezano također i sa radom socijalnih radnika, jer oni ponekad razmišljaju da je to najbolje rješenje, a ne iznalaženje nekih alternativnih načina da se pomogne toj porodici. Smještanje djece u instituciju dokazano je, čak i ako su najbolje institucije u pitanju, da je to puno drugačije i da nije to pravo rješenje u odnosu na rješenje kada je dijete smješteno u svoju porodicu gdje dobije svu njegu i svu ljubav koja mu je potrebna. Dakle, definitivno postoji veza između toga zašto je tako veliki broj djece sa teškoćama smješten u institucije. Dakle, djelimično zbog siromaštva i ekonomske situacije. Siromaštvo i invaliditet ili teškoće jesu povezani iz različitih aspekta. Predlažem da pogledamo jedan zanimljiv prilog, nakon čega ćemo se vratiti našem razgovoru. Ambasadori UNICEF-a u kampanji Govorimo o mogućnostima posvećenoj djeci sa teškoćama u razvoju tokom ljeta su uzeli učešće u mnogobrojnim promotivnim aktivnostima. U minutama koje slijede nakratko ćemo se osvrnuti na ono što se dešavalo prilikom posjete UNICEF-ovog ambasadora dobre volje Sarajevu.
Slavni glumac Danny Glover, UNICEF-ov međunarodni ambasador dobre volje, dao je svoju podršku kampanji Govorimo o mogućnostima, koju zajednički provode UNICEF, delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini i USAID, s ciljem podizanja svijesti i promjene stavova javnosti prema djeci sa poteškoćama i njihovim porodicama. Danny Glover se s mališanima družio i odigrao partiju igre između dvije vatre. Nakon utakmice djeca su imala priliku da razgovaraju sa njim i postavljaju pitanja. Tokom druženja sa mališanima kazao je da je veoma važno da odrasli ljudi rade sa djecom, te da sport djecu uči vrijednim stvarima u životu, razvija prijateljstvo i zajedništvo. There's a beautiful song, I believe the children are our future. Teach them well and let them lead the way. Show them all the beauty they possess inside. Give them a sense of hope and sense of pride. Fudbalske zvijezde Bosne i Hercegovine, UNICEF-ov ambasador Edin Džeko, ambasador sportskih igara mladih Miralem Pjanić i ambasador specijalne olimpijade BiH Asmir Begović su u okviru sportskih igara mladih odigrali posebnu golbol utakmicu sa djecom sa poteškoćama i bez njih. It was actually kind of fun to step in their shoes and see how hard it is to play the game, so I enjoyed that and it was just a special day, I think. Za vrijeme treninga na stadionu Koševo nogometna reprezentacija SAD-a ugostila je preko 40 djece sa i bez poteškoća, učesnika sportskih igara mladih i drugih udruženja. Inkluzija u sportu i fudbalu je bila u fokusu aktivnosti kampanje Govorimo o mogućnostima i kulminirala je u augustu utakmicom BiH-SAD, na kojoj su se djeca sa poteškoćama sa drugarima iz sportskih igara mladih pridružili fudbalera BiH i SAD-a u postrojavanju na travnjaku stadiona Koševo, pred više od 25.000 posjetitelja. Svi su djecu pozdravili velikim aplauzom. Koliko je važan angažman osoba iz javnog života u kampanjama poput ove koje imaju za cilj da senzibiliziraju javnost po različitim pitanjima? Angažman je izuzetno važan, jer oni su modeli za društvo i ljudi nekako prate njih i njihovo ponašanje. Ako vidite, evo, vidjeli ste da je Džeko bio u situaciji gdje u stvari nije tako dobro igrao nogomet, a djeca sa teškoćama koja imaju poteškoće sa vidom su igrala zajedno sa njim i to je zapravo cijeli koncept da pokažemo da djeca sa teškoćama imaju mnoge sposobnosti koje mogu iskoristiti. Dakle, u ovoj situaciji bolje igraju nogomet nego članovi državnog tima koji putuju u Brazil. Dakle, to je jedan jako snažan način da se to pokaže, da ljudi shvate zapravo koliko toga ova djeca mogu donijeti društvu. I upravo zbog toga smo tražili poznate ličnosti, nogometaše koji su naši ambasadori. Jedan od svakako glavnih dijelova kampanje Govorimo o mogućnostima su i rezultati istraživanja, znanje, stavovi, iskustva sa djecom sa teškoćama u razvoju koje je provedeno u okviru programa Socijalna zaštita i nadgledanje dječjih prava u Bosni i Hercegovini. Šta nam govore neki glavni pokazatelji i rezultati ovog kvantitativnog istraživanja? Ovo je bilo jako zanimljivo. Nemamo dovoljno podataka, zato smo uradili ovo istraživanje kako bismo bolje shvatili situaciju. Podaci su nevjerovatni. Jako mali je kontakt između ljudi i djece sa teškoćama. Mali je procenat oni koji svakodnevno imaju priliku susretati djecu sa teškoćama. Upravo zato smo imali one billboarde. Mnogi ljudi zapravo djecu sa teškoćama vide samo na televiziji. Kada pitate roditelje bilo koga kako bi reagirali u situaciji kada bi najbolji prijatelj njihovog djeteta bilo dijete sa teškoćama, više od polovine je reklo da je to za njih neprihvatljivo. Mislim da su to veoma bitni pokazatelji. Dakle, više od polovine ljudi ne bi prihvatilo da njihovo dijete izabere za najboljeg prijatelja dijete sa teškoćama. To moramo promijeniti, tu stigmatizaciju. Ljudi se izgleda boje djece sa teškoćama. A razlog je kada nešto ne poznajete, onda se toga plašite. Koliko je stereotipiziran obrazovni sistem Bosne i Hercegovine i koliko im pruža priliku da
imaju svoj puni razvoj tokom procesa školovanja? Recimo da je naravno poprilično. Dakle, mi inače u Bosni i Hercegovini imamo problema sa identificiranjem, dakle, i prihvatanjem različitih i drugačijih. Dakle, to je malo dublje nego što mi sami zamišljamo. Dakle, ne samo ovo istraživanje, nego i druga istraživanja govore da se Bosanci i Hercegovci, iako mi za sebe mislimo da smo jako demokratični i otvoreni, jako teško prihvataju u stvarnom životu, dakle i u okruženju drugačije osobe, posebno osobe s invaliditetom. Kad to prevedete na obrazovni sektor, naravno, on funkcionira na različit način. Imate nešto što podrazumijeva poštivanje nekih zakona, uvođenje neke nove prakse i novih aktivnosti, ali to ne može samo zakonom. To se mora implementirati, provesti, to provode ljudi. Dakle, i nastavni kadar, ali i roditelji čija djeca idu zajedno sa tom djecom u školu. Tako da bez pripreme takav proces ide jako sporo. Dakle, postoje dobre primjeri prakse, dobri uspjesi u pojedinim školama, postoje jako posvećeni i senzitivni ljudi koji znaju o čemu se zapravo radi, ali to sve u svemu nije dovoljno. Ono što nedostaje obrazovnom sektoru, to je da se profilira kadar, da se na adekvatan način obuči kako da pripremi sebe i odjeljenje i roditelje da u svoju sredinu prihvate djecu koja mogu zajedno sa njima, dakle, biti uključena u osnovni obrazovni okvir, dakle u osnovno obrazovanje pa i srednje ako hoćete i na fakultetu. S druge strane, ono što je faktička prepreka za osobe s invaliditetom jesu čak i građevinske barijere. Relativno mali broj škola i obrazovnih institucija ima adekvatne uslove u koje bi djeca, posebno kad govorimo o osobama s invaliditetom, djeca koja su u ortopedskim pomagalama, da može normalno prići, boraviti u školu, koristiti. Vrlo osnovne stvari. Da, vrlo osnovne stvari. Od dakle, električne instalacije do vodovodne mreže, odnosno sanitarnih uvjeta, jer to je sve nužno, dakle, promijeniti posebno u nekim sredinama. Nije to baš tako, dakle, jednim klikom da promijenite i stavite naredbu. Dakle, to je proces koji je započet u Bosni i Hercegovini i on dosta dobro ide u nekim sredinama. Međutim, to nije ni izbliza dovoljno potrebama ove djece i nisu iskorištene sve mogućnosti koje obrazovanje pruža. Koliko će trebati vremena možda da se napravi, koliko je dovoljno vremena da se napravi novo istraživanje stavova Bosanaca i Hercegovaca, a da vidimo da su možda manje stereotipizirane? Zanimljivo je kada počnete raditi na inkluziji, kao što je Saliha rekla, ima jako puno dobrih inicijativa koji su u toku. Radili smo na programima socijalne zaštite i inkluzije u različitim zajednicama. Dosta brzo se stvari mijenjaju i to je ono što je zanimljivo. Ja sam posjetila dnevne centre koji su podržani u okviru programa socijalne zaštite i inkluzije. Razgovarala sam sa roditeljima i oni kažu da prije nisu se jednostavno usuđivali da izađu sa svojim djetetom, a sada kada imaju priliku da dođu u dnevni centar, ne samo da idu u dnevni centar, nego idu i u trgovine, u supermarket, jednostavno žive normalan život i time zapravo prekidaju tu stigmatizaciju i susreću se sa drugim roditeljima, drugom djecom i onda vide da zapravo sve se u društvu počinje mijenjati. To je ono što je zanimljivo. To nije jednostavna stvar, promijeniti mentalitet i shvatanja, ali u isto vrijeme ja sam jako optimistična. Ako postoje usluge, ako zaista dajete, pružate mogućnost porodicama da se integriraju, ako imate pripremljeno nastavni kadar, onda se stigmatizacija može eliminirati. To su koraci koje moramo poduzeti. I ima jako mnogo zanimljivih inicijativa. Škola gdje djeca sa teškoćama idu sa drugom djecom i svi su se navikli na to. Navikli su se da im pomognu, da im pruže podršku. To je jednostavno prirodno. Ako bismo imali novo istraživanje o znanju i stavovima u određenoj sigurno bismo imali već drugačiji rezultat. To nije nešto što je jednostavno, nešto
nešto što će se promijeniti preko noći, ali postoji način kako to možemo uraditi. Kada postoje službe i usluge, moguće je promijeniti i stavove. Vidjeli smo da se sve to već dešava. Vrlo je važno da je moguće i da ćemo evo naš razgovor danas završiti sa tom optimističnom perspektivom. Hvala što ste izdvojili vaše cijeno vrijeme za našu emisiju. Thank you very much. Thanks. Poštovani gledalci, ovim završavamo prvu emisiju iz televizijskog serijala Govorimo o mogućnostima. Pridružite nam se. O važnosti rane dijagnostike razvojnih smetnji kod djece bit će govora u narednoj emisiji koja je na programu za 7 dana. Hvala za vašu pažnju i ukazano povjerenje.